चलिए लेट्स सी द रईस लास्ट मीटिंग. منم خیلی خوشحالم از دیدار شما. جای خوبی هم دیگه هم آب شرب هم آب کشاورزی هم اشتغال 40,000 نفر در روی این سد است. این حالا یک اقدام و یک جلوه است از همدلی و همکاری بین ما و جلوه های بسیاری باید از این همکاری ها بین ما انشاءالله واقع بشه. Bizim aramızda yani çok güzel işlerden biridir bu Sübhendir ve arzumuz da budur ki gelecekte de bu tür işlerden çok olsun. در هر صورت روز بسیار مبارکی است. Ve her bir halde bugün çok mübarek bir gündür. Ben sizinle tamamen razıyım. Kendim inşası bir taraftan çok yüksek bir şekerlikle hayata geçirilip aynı zamanda Araz'ın iki sahili. ये था उनका आखिरी मीटिंग. वहाँ से लौटने के टाइम हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ. अल्लाह उनका जन्नत नसीब फरमा.